Me hirin e Zotit do të vazhdojmë përsëri mësimin ton, flasim tek shembëltyrat dhe për ardhin e Zotit tonë Jezu Krisht. Είπαμε ότι ο Κύριος πρώτα απ' όλα την παραβολή της οικιάς. Filluam me shembëltyrën e fikut. Και λέει από τη σικιά μάθει την παραβολή, όταν ο κλάδος της γίνει απαλός, πλησιάζει το θέρος. Dhe thot mësoni nga fiku se kur të vazhdojë të bulzoj, është afër korrja. Ο Λουκάς προσθέτει και λέει και για την όχι μόνο της σικιάς, αλλά και για όλα τα. Luka flet për kur të njomëzohet fiku, domethënë që të qele, dhe jo vetëm fiku, por edhe për të gjitha pemet e tjera. Μετά μας είπε την παραβολή του κλέφτη, ότι θα έρθει ξαφνικά. Dhe pastaj na tha për shembëltyrën se do të vijë si vjedhësi në mes të natës, prapa pritur. Γι' αυτό πρέπει να είσαι άγρυπνοι. Dhe duhet të rrim zgjuar pra. Επίσης, μετά είπε την παραβολή του πιστού και φρονδούν. Pastaj dha shembëltyrën e shërbëtorëve të kujdesshëm dhe të shërbëtorit të pakujdesshëm, domethënë. Και σε αυτόν να αγρυπνεί. Dhe të tregon pra që të rrijë zgjuar. Και αυτό εννοεί όλους τους προεστώτες πρέπει να αγρυπνούν, γιατί δεν ξέρουν ποια ώρα έρχεται ο Κύριος. Dhe flet për të gjithë ato që janë të parët, domethënë, të rrinë zgjuar, sepse askush nuk e din se në çfarë ore do të vijë Zoti. Θα διαβάσουμε τώρα μία άλλη παραβολή που είναι για όλους, την παραβολή των 10 παρθένων. Dhe do të lexojmë një shembëltyrë tjetër që është për të gjithë, që është shembëltyra 10 virgjireshave. Διαβάστε λοιπόν από το 1 μέχρι το 14, τα 13 πρώτα εδάφια. Pra lexojmë 13 paragrafet e para të kapitullit 25 tek Mateu. Atëherë mbretëria e qeve do t'u ngjajë 10 virgjëreshave, të cilat i morën llambat e tyre dhe i dolën përpara dhëndrit. Tani 5 nga ato ishin të mençura dhe 5 budallaqe. Budallaqat kur morën llambat e tyre, nuk morën me vete vajin, kurse të mençurat bashkë me llambat morën dhe vajin në enët e tyre. Tani duke qenë se dhëndri po vononte, dremitën të gjitha dhe i zori gjumi. Aty nga mesnata u dëgjua një britëm, ja po vjen dhëndri, dilni para. Atëherë të gjitha ato virgjëreshat u zgjuan dhe përgatitën llambat e tyre. Dhe budallaqat u thanë të mençurave, na jepni nga vaji juaj sepse llambat tona po na fiken. Por të mençurat duke përgjigjur thanë, jo, sepse nuk do të mjaftonte as për ne e as për ju. Më mirë shkoni te tregtarët dhe blini. Tani kur ato shkuan të blejnë, erdhi dhëndri, virgjëreshat që ishin gati hyn bashkë me të në dasëm dhe dera u mbyll. Më pas erdhën dhe virgjëreshat e tjera duke thënë, Zot, Zot, hapna, por ai duke përgjigjur tha, në të vërtetë po ju them se nuk ju njoh. Prandaj rrini zgjuar, sepse nuk e dini as ditën as orën në të cilën do të bëjë Biri i Njeriut. Amin. Αμήν. Εδώ αδερφοί μου τώρα μας λέει μια άλλη παραβολή που είναι για όλους τους πιστούς. Këtu na thot një shembëltyr tjetër që është për të gjithë besimtarët. Και παρομοιάζει τη βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους. Dhe ngjason mbretërinë e Perëndisë me 10 virgjëresha. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο, γιατί ακούγονται τελευταία η βασιλεία των ουρανών και η βασιλεία του Θεού ότι είναι άλλο πράγμα. Këtu dua të ndaloj pak dhe të sqaroj diçka, se dëgjohet tani kohët e fundit se mbretëria e Perëndisë dhe mbretëria e qiejve janë tjetër njëra nga tjetra. Ο Ματθαίος, επειδή αναφέρεται στους Ισραηλίτες και οι Ισραηλίτες πιστεύανε σε επίγεια βασιλεία
μόνο στην Ιερουσαλήμ. Mateu flet për izraelitët dhe izraelitët flasin për mbretërinë toksore në Izrael. Γι' αυτό και ο Ματθαίος, θα δείτε, αναφέρει συνέχεια τη λέξη βασιλεία των ουρανών. Për këtë arsye, Mateu flet për mbretërinë e qiejve. Άρχισε να κηρύττει ο Κύριος και έλεγε μετανοείτε γιατί πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Vazhdoi të predikojë Jezusi dhe thoshte pendohuni sepse është afër mbretëria e qiejve. Ενώ ο Μάρκος και ο Λουκάς λένε η βασιλεία του Θεού. Το ίδιο πράγμα είναι. Ndërsa Marku dhe Luka flasin për mbretërinë e Perëndisë, ku kjo do të thotë se është e njëjta gjë, domethënë. Θα πει τις 7 παραβολές του με πρώτη εκείνη του Σπύροντος. Do të thotë 7 shëmbëltyrat, ku shëmbëltyra e parë është shëmbëltyra e mbjellësit. Ο Ματθαίος τις ονομάζει βασιλεία των ουρανών. Mateu i quan mbretëria e Perëndisë. Ο Μάρκος τις ονομάζει βασιλεία του Θεού και ο Λουκάς. Më falni, thash gabim, Mateu i quan mbretëria e qiejvet, kurse Luka dhe Marku mbretëria e Perëndisë. Εδώ πέρα τώρα δεν έχουμε μάλλον πολλές βασιλείες. Η βασιλεία του Κυρίου αρχίζει από την ώρα που ο άνθρωπος πιστεύει στον Ιησού Χριστό. Ne tani këtu nuk kemi shumë mbretëria. Mbretëria tek njeriu vazhdon nga momenti që beson në Jezu Krishtin. Λέει αυτός που ακούει το λόγο και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε έχει ζωή αιώνια. Thot, ai që dëgjon fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar ka jetë të përjetshme. Οι μάρτυρες, οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά μιλάνε για βασιλεία του Θεού στον ουρανό και στη γη. Të ashtu quajturit dëshmitaret e Jahovait flasin për mbretërinë e qiejve dhe mbretërinë në tokë. Και λένε τη χιλιετή βασιλεία θα είναι λίγη και στον ουρανό θα είναι, μάλλον οι πολλοί θα είναι στη γη και οι λίγοι στον ουρανό. Dhe thojnë se më të shumtë do të jenë në tokë, në mbretërinë këtu në tokë, dhe më pak do të jenë ato që do të shkojnë në mbretërinë e qiejve. Οι άλλοι λένε ότι η βασιλεία του Κυρίου αρχίζει τώρα και είναι τώρα σε μερικούς, σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν και μετά είναι στον ουρανό. Të tjerë thojnë se mbretëria vazhdon tani tek ato që kanë besuar dhe do të jenë në përjetësi në qiell. Με την ευκαιρία τώρα αυτή που μιλάμε τις 10 παρθένες, λέμε ότι η βασιλεία των ουρανών ή η βασιλεία του Θεού είναι το ίδιο. Με την ευκαιρία εδώ της παραβολής των 10 παρθένων, λέμε ότι η βασιλεία του Θεού και η βασιλεία των ουρανών είναι το ίδιο. Tek kjo shëmbëltyra 10 virgjëreshave e shohim se mbretëria e Perëndisë dhe mbretëria e qiejve është e njëjta gjë, domethënë. Αρχίζει με τη σωτηρία του ανθρώπου και θα βασιλεύουμε στους αιώνας των αιώνων πια. Δεν ξαναπεθαίνουμε ποτέ, θα είμαστε με τον Κύριο. Vazhdon me shpëtimin e njerëzve dhe do të jetojmë në jetë të jetëve, pra nuk vdes kurrë njeriu që beson në Perëndin. Ερχόμαστε τώρα στην παραβολή τη συγκεκριμένη των 10 παρθένων. Këtu pra shohim të kjo shëmbëltyra 10 virgjëreshave. Οι 10 παρθένες ήταν όλες πιστές. 10 virgjëreshat ishin të gjitha në besim, domethënë besimtare. Και οι μωρές και οι φρόνιμες ήταν παρθένες, ήταν αγίες. Edhe të mençurat dhe budallaqkat ishin pra të virgjëra, pra ishin të shenjta. Μας λέει ότι είχαν λαμπάδες στα χέρια τους. Dhe gjithashtu na thot se kishin llampat në dorë. Η λάμπα μέσα στη γραφή σημαίνει ότι είναι η σωτηρία.
lampa në shkrimin duket se është shpëtimi. Αυτό θα το δείτε στο προφήτη Ισαΐα στο 62 κεφάλαιο, Këtë do ta shihni tek kapitulli 62 i Isaias. για διαβάστε το Ισαΐας, είναι το 62 κεφάλαιο ξιβήτα, Tek kapitulli και 62 διαβάστε το ένα εδάφιο να δείτε πώς περιγράφει τη σωτηρία. το ένα εδάφιο. Το ένα, ναι. Okej. Lexoj tani. Një stikmi na të vëra adhelfe Adoni. Për hir të Sionit Ισαΐας nuk do 62:1. për hir të Sionit unë nuk do të hesht dhe për hir të Jeruzalemit nuk do të gjej preje derisa drejtësia e saj të mos dalë si agimi dhe shpëtimi i saj si një llamp flakëruese, si një pishtar flakërues. Εδώ πέρα περιγράφει τη σωτηρία σαν λαμπάδα που καίει. Këtu përshkruan shpëtimin si një llampë e ndezur. Έχουμε πει ότι η γραφή εξηγείται με τη γραφή. Kemi thënë se shkrimi shpjegohet me shkrimin. Άρα αυτές και οι 10 παρθένες είχαν λαμπάδα. Pra, që të 10 virgjireshat, këto kishin llampat. Σημαίνει ότι είχαν σωτηρία. Kjo do të thotë se kishin shpëtimin. Επίσης, για να τις λέει παρθένες, πάει να πει ότι ήταν παιδιά του Κυρίου. Gjithashtu që t'i thoj që i quan pra të virgjira, do të thotë se ishin bijë të Perëndisë. Γι' αυτό θα πει στην Β' Κορινθίους επιστολή ο Παύλος, Për këtë do të thotë tek letra e 2 e Korintasve, thotë Pali, ότι σας αραβώνιασα, λέει, με άντρα για να σας παραστήσω αγνή παρθένων εις το Χριστόν. thotë se ju fejova me burr që t'ju paraqes të virgjër përpara Krishtit. Και από τα δύο εδάφια, από τον Ισαΐα και από την Κορινθίους επιστολή, φαίνεται ότι η λαμπάδα ήταν σωτηρία και οι παρθένες ήταν παιδιά του Κυρίου, αραβωνιασμένες με τον Κύριο. Nga të dyja këto, pra dhe tek Isaia që lexuam, edhe tek Korintasit, duket se ishin bijë të Perëndisë, pra të virgjër. Pra kishin shpëtimin. Θες λοιπόν οι 10 παρθένες περιμένουν τον Κύριο να έρθει. Këto pra të 10 virgjëreshat presin Zotin të vijë. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι περιμένουν τον Κύριο. Οι άπιστοι δεν περιμένουν τον Κύριο. Ποιος δεν περιμένει? Οι άπιστοι δεν περιμένουν τον Κύριο, ενώ αυτές οι 10 περίμεναν τον νυμφίο. Άρα ήταν πιστές κοπέλες. Që të 10-at këto ishin se prisnin Zotin, sepse të tjerë kaq që nuk e presin Zotin, pra ishin besnikë në Zotin. Ήτανε από την νύμφη του Κυρίου. Ishin nga nusja e Zotit. Γι' αυτό περιμένουν τον νυμφίο. Për këtë arsye presin dhëndrin. Εδώ όμως κάνει η γραφή ένα χώρισμα ανάμεσα στις 10. Por këtu shkrimi bën një ndarje në mes të 10-ave. Τις 5 τις λέει μωρές και τις 5 τις λέει φρόνιμες. 5 prej tyre i quan të budallaqka dhe 5 të tjerat të mençura. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει φρόνιμος, Që të kuptojmë se çfarë do të thotë i mençur, φρόνιμος είναι ο άνθρωπος ο οποίος προβλέπει τι θα γίνει και προετοιμάζεται. i mençur është ai njeri i cili parashikon se çfarë do të bëhet dhe para përgatitet. Ενώ ο μωρός δεν σκέπτεται όπως το μωρό, δεν έχει δηλαδή σοφία.
Ndërsa i pa mendi nuk ka dituri, domethënë që të mendojë me mençuri. Δεν προετοιμάζεται για αυτό το οποίο θα συμβεί. Nuk para përgatitet për atë që ka për të ndodhur. Αυτή όμως η διαφορά του κάποιος να έχει προετοιμαστεί καλύτερα από κάποιον άλλο είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Por ky ndryshimi se njeri përgatitet për të ardhmen dhe tjetri nuk interesohet për të ardhmen, tu tregon atë ndryshimin e madh. Λέμε ότι είναι μεγάλη διαφορά γιατί θα δούμε ότι από αυτό το γεγονός θα μείνουν οι 5 κάτω και άλλες 5 θα πάνε με τον Κύριο. Themi pra se është ndryshimi i madh, për arsye se 5 prej tyre do të mbeten në tokë dhe 5 të tjera do të merren në qiell. Και η διαφορά τους ήταν ότι οι 5 είχαν λίγο περίσσευμα λάδι, οι άλλες 5 δεν είχαν πάρει μαζί τους λίγο περίσσευμα. Ndryshimi i tyre duket thuhet se 5 prej tyre të kishin marrë vaj rezervë me vete dhe 5 të tjerat nuk ishin interesuar që të kishin vaj rezervë. Θα λέγε κανείς αυτή η μικρή διαφορά είναι ικανή να τις χωρίσει για πάντα. Mund të thohet dikush se ky ndryshim kaq i vogël, pra është i mjaftueshëm që t'i ndaje përgjithmonë për njëri me tjetrin. Αυτή η μικρή διαφορά θα κάνει τις μεν να πάνε με τον Κύριο και τις άλλες να μην πάνε. Ky ndryshim i vogël pra do t'i bëjë njërin pjesë të shkojnë me Zotin kurse pjesa tjetër të mos shkojnë dot. Ο Κύριος μας έτσι μας είπε. Zoti jon kështu na tha. Περίμεναν τον νυμφίο, αλλά ο νυμφίος άργησε. Prisnin dhëndrin, por dhëndri u vonua. Δεν ξέρω με πόσο περίμεναν, πάντως άργησε ο νυμφίος να έρθει. Nuk e dim se sa pritën, por e shohim se vonoi dhëndri të vijë. Και επειδή άργησε, το ρίξανε όλες στον ύπνο και οι 10. Dhe nga që vonua dhëndri të vijë, i zuri gjumi që të 10-tat. Μόνο κοιμήθηκαν και οι 10 κοιμήθηκαν. Πες το άλλη μία, αδελφέ. Δεν μας λέει η γραφή ότι κοιμήθηκαν μόνο οι 5 και οι 10 κοιμήθηκαν. Ne. Nuk na thot shkrimi se i zuri gjumi vetëm të 5-tat, por që të 10-tat i zuri gjumi. Στο μέσο όμως της νύχτας ακούστηκε μια δυνατή φωνή, κραυγή λέει η γραφή. Por në mes të natës u dëgjuar një zë i fortë. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Ja, po vjen dhëndri, i dilni para. Σε άλλο σημείο θα μας πει ο Απόστολος Παύλος Dikun tjetër na thot apostulli Paul ότι θα ακουστεί φωνή αρχαγγέλου και σάλπιγγα Θεού. se do të dëgjohet zëri i kryeangjellit dhe boria e Perëndisë. Δηλαδή θα ακουστεί μια δυνατή σάλπιγγα Domethënë του Θεού do të dëgjohet një bori e fortë e Perëndisë και μια φωνή του αρχαγγέλου. dhe një zë i kryeangjellit. Εδώ μας εξηγεί τι θα λέει αυτή η φωνή. Dhe këtu na shpjegon se çfarë do të thotë ai zë. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού. Ja, po vjen dhëndri, i dilni para. Θα ακούσουμε δηλαδή τη σάλπιγγα, Do të dëgjojmë pra borin, θα ακούσουμε τη φωνή του αρχαγγέλου, θα την καταλάβουν όλοι οι αναγεννημένοι do të dëgjojmë zërin e kryeangjellit, të cilin do ta kuptojnë të gjithë të rilindurit, είτε κοιμώνται είτε είναι ξύπνοι, όλοι θα ακούσουν αυτή τη φωνή. qofshin zgjuar apo qofshin në gjumë, të gjithë do të dëgjojnë këtë zë. Και θα ετοιμαστούμε για να συναντήσουμε τον Κύριο. Dhe do të përgatitemi që të takojmë Zotin.
Από την ώρα τώρα που θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού, Tani nga momenti që do të dëgjohet zëri i kryeangjëllit dhe boria e Perëndisë, ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος. koha është shumë e pakët. Θα μας πει σε άλλη παραβολή στο Λουκά η Γραφή Do të na thotë tek tjetër shembëltyr tek Ungjilli sipas Lukës, ότι όποιος και ασκεύει του στην οικία να μην κατέβει να τα πάρει, se kush është në tarac të shtëpisë, mos të zbresë që të marrë plaçkat në shtëpi. δεν προλαβαίνει. Nuk arrin, thot. Υπάρχει χρόνος, αλλά είναι λίγος. Δεν μας λέει πόσος είναι. Ekziston një farë kohe, por nuk na e thot se sa është kjo kohë. Pra është kohë e pakët përfundimisht. Όταν τώρα ακούνε τη φωνή, Tani kur të dëgjojnë zërin, ξυπνάνε όλες, αλλά όλων οι λαμπάδες σβηνόταν. zgjohen që të gjitha, por që të gjitha kanë llampat e fikura. Τις λάμπες τις είχανε για να τις γνωρίσει ο νυμφίος. Llampat i kishin që t'i njifte dhëndri. Το χαρακτηριστικό δηλαδή των γυναικών ήταν ότι είχαν μία λάμπα μπροστά τους για να φαίνεται το πρόσωπό τους. Karakteristika e këtyre të virgjërave ishte se kishin një llampë përpara tyre në mënyrë që të ndriçojnë fytyrën e tyre. Ο Κύριος μας δεν θα πάρει μια νύμφη που δεν τη βλέπει. Zoti jon nuk do të marrë një nusë që nuk e shef. Δεν μπορεί να τον ξεγελάσει κανένας ποια νύμφη θα πάρει. Nuk mund ta mashtrojë askush se cilën nusë do të marrë. Όπως ο Λάβαν είχε ξεγελάσει τον Ιακώβ με τη Λία. Ashtu sikur se Labano kishte mashtruar Jakobin duke i dhënë Lian në vend të tjetrës, të Rebekës, Ο Ιακώβ δεν το κατάλαβε ότι του έδωσε τη Λία. Rakelës. Jakobi nuk e kuptoi se i kishte dhënë Lian, Και ενώ ο Ιακώβ αγαπούσε τη Ραχήλ. ndërsa Jakobi donte Rakelën, Αλλά τον ξεγέλασε ο Λάβαν. por e mashtroi Labano. Ο Κύριος μας δεν θα ξεγελαστεί, αδερφοί. Zotin ton nuk mund ta mashtrojë kush, vëllezër dhe motra. Θα τη βλέπει το πρόσωπο. Do të shoh fytyrat pra, Και το πρόσωπό της θα το γνωρίσει με τη λάμπα. dhe fytyrën e tyre do ta njofë Zoti me llampën e ndezur. Όταν όμως ακούγεται η κραυγή, όλων οι λαμπάδες σβήνονται. Por kur të dëgjohet kjo britma, të gjitha i kanë llampat e fikura. Και οι φρόνιμες τώρα Dhe të mençurat tani πήραν από το λάδι που είχαν. Οι φρόνιμες πήραν από το λάδι που είχαν φυλάξει, είχαν λίγο στην άκρη morën pra nga vaj që kishin marrë rezervë me vete, pra që kishin më tepër, το έβαλαν μέσα στη λαμπάδα και άναψε τη λαμπάδα. e hodhen në llampën që kishin, vajin dhe u ndez llampa. Οι μόρες όμως δεν είχαν λάδι. Por të mençurat nuk kishin vaj me vete. Το αποτέλεσμα είναι να μην έχουν, η λαμπάδα τους να είναι άχρηστη. Dhe rezultati ishte që llampat që kishin me vete, pra të ishin të pavlera për këto që s'kishin vaj. Μα έχουμε λαμπάδα, έχουμε σωτηρία. Ma e kemi llampën, e kemi pra shpëtimin. Ναι, αλλά εκείνη την ώρα δεν φαίνεται. Po, por në atë moment nuk duket. Να δούμε τώρα ο λάδι. Να δούμε τώρα τι είναι το λάδι. Të shohim tani se ç'është vaj. Αυτόν προφήτη Ζαχαρία στο 4ο κεφάλαιο. Tek profeti Zakaria në kapitullin e 4, 'rt, 4 Διαβάστε. 4 Ζαχαρία 4. 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 4 Ζαχαρία 4.
όλο το κεφάλαιο, γιατί είναι σημαντικό να δούμε τι σημαίνει λάδι. Të lexojmë gjithë kapitullin e 4, sepse është e rëndësishme të shohim se çfarë do të thotë vaj, çfarë kuptimi ka vaj. Pastaj engjëlli që fliste me mua u kthye dhe më zgjoi, ashtu si zgjojnë dikë nga gjumi. Dhe më pyeti çfarë po shikon? U përgjigja: ja po shikoj një shandan krejt përjari dhe që ka në maj një enë, mbi të cilën janë 7 llamba dhe 7 tuba, për 7 llambat që janë në maj. Afër tyre janë 2 ullinj, një në të djathtën e enës dhe tjetri në të majtën e saj. Kështu nisa t'i them engjëllit që fliste me mua: Im Zot, ç'kuptim kanë këto gjëra? Engjëlli që fliste me mua përgjigji dhe më tha: nuk e kupton se ç'duan të thonë këto gjëra? Unë i thash: jo, Im Zot. Atëherë ai duke përgjigjur më tha: kjo është fjalë e Zotit drejtuar Zorobabelit, jo për fuqinë dhe as për forcën, por për frymën time, thot Zoti i ushtrive. Kush je ti, o mal i madh? Përpara Zorobabelit ti do të bëhesh fush, dhe ai do të bëj gurin e majës së malit të shkojë përpara midis britmave, mëshirë për te. Fjalë e Zotit mu drejtua përsëri duke thënë: duart e Zorobabelit kanë hedhur themelet e këtij tempulli dhe duart e tij do ta përfundojnë. Atëherë do të pranosh që Zoti i ushtrive më ka dërguar te kjo. Kush ka mundur të përçmoj ditën e gjërave të vogla, por ato të 7 gëzohen kur shohin plumbçe në duart e Zorobabelit. Ata të 7 janë sytë e Zotit që e përshkojnë gjithëdheun. Unë u përgjigja dhe i thash: këta 2 ullinj në të djathtën dhe në të majtën e shandanit çfarë janë? Për herë të dytë nisa t'i them: çfarë janë këto 2 degulliri që janë përbrit 2 prurse prej ari nga rrjedh vaj praruar? Ai më përgjigji dhe tha: nuk e kupton çfarë janë këto? Unë u përgjigja: jo, Im Zot. Atëherë ai më tha: këta janë 2 të vajosurit që rrinë afër Zotit të gjithëdheut. Amin. Αμήν. Εδώ, αδερφοί μου, τώρα μας λέει, βλέπει ένα όραμα ο Ζαχαρίας. Këtu vëllezër na flet për një vegim që ka pa Zakaria. Και το ξύπνησε, λέει, σαν ένας άνθρωπος που ξυπνάει από τον ύπνο του. Dhe zgjoi, thot, pra është një njeri që zgjohet nga gjumi, si një njeri. Έτσι θα είναι και με την αρπαγή, είπαμε, και οι παρθένες ξυπνήσαν όλες ξαφνικά. Kështu do të jetë edhe me rëmbimin, sepse të virgjërat u zgjuan që të gjitha, pa pritur. Και του λέει, τι βλέπεις τώρα? Dhe i thot, çfarë shef tani? Και είδα, λέει, μια λιχνία όλη χρυσή. Dhe thot, pash një shandan krejt prej ari. Ξέρετε πως ήταν η λιχνία? Είχε μία στο κέντρο, είχε πάνω και 3 δεξιά, 3 αριστερά λίχνους. Ky shandani kishte një që del lart, një qendër në mes dhe pastaj kishte 3 fitila, një në krah dhe 3 në tjetrin. Και είχε 7 σωλήνες που κατέληγαν κάτω στο δοχείο. Dhe kishte 7 tuba ose fitilat pra që zbrisnin poshtë tek ena poshtë që ka vajnë. Και μέσα από τον κάθε σωλήνα ανέβαινε πάνω ένα φυτίλι. Pra në këto fitilat kishin tub, domethënë brenda tubit ishte fitili që tërhiqte vajnë. Το δοχείο κάτω είχε λάδι. Ena poshtë, në pjesën poshtë, domethënë kishte vaj. Και με αυτό το λάδι άναβε η λαμπάδα. Dhe me atë vaj ishte që digjte, domethënë vajnë për të ndezur llampa. Η Γραφή μας εξηγεί τώρα ποια είναι η λιχνία, τι είναι. Dhe shkrimi na shpjegon se ç'është ky shani. Στην Αποκάλυψη βλέπει ο Ιωάννης 7 λιχνίες. Tek zbulesa shef Gjoni 7 shandan. Και εξηγεί ο ίδιος ο Κύριος τι είναι αυτές οι λιχνίες. Dhe shpjegon vetë Zoti se ç'janë këto shandan. Και λέει ότι οι 7 λιχνίες είναι 7 εκκλησίες. Dhe thotë se 7 shandanet janë 7 kisha. Αυτό θα το δείτε στο πρώτο κεφάλαιο στην Αποκάλυψη. Dhe shohim te kapitulli i parë i zbulesës. Η λιχνία όμως
χωρίς το λάδι είναι σβηστή. Por shandani pa patur vaj nuk ndizet, është e shuar. Αυτή η λιχνία ήταν και στο ναό του Σολομώντα και στην Κιβωτό της Διαθήκης και μετά στο ναό του Σολομώντα. Ky shandan ishte edhe tek tempulli i Solomonit pas arkës së beslidhjes. Αυτή η λιχνία έπρεπε να καίει πάντοτε, ποτέ δεν σταματούσε να καίει. Ky shandan duhet të ishte gjithmonë i ndezur, nuk do të shuhej kurrë. Ήταν συμβολικό αυτό. Ishte simbolike kjo. Και όταν το φυτίλι πάνω η κάφτρα λίγο έπιανε και δεν άναβε καλά, είχαν τα λιχνοψάλιδα και το κόβανε, γιατί έπρεπε πάντα να ανάβει η λιχνή. Dhe kur fitili forcohej në majë aty ku ka flakën, domethënë që bënte si punë çmyri, kishin gresherën e prisnin në mënyrë që të ndizej mirë ajo. Pra duhet që gjithmonë të ishte ndezur. Που σημαίνει ότι η Εκκλησία, εμείς οι πιστοί, πρέπει να είμαστε πάντοτε αναμένοι. Ku do të thotë se ne kisha të krishterë, domethënë duhet që të jemi gjithmonë gati si puna e shandanit që është gjithmonë i ndezur. Λαμπάδα έχουμε λαμπάδα. Lamp kemi, Χωρίς Χριστή. Χωρίς λάδι δεν κάνει τίποτε η λαμπάδα. por lampa pa vaj nuk ka si vlerë, nuk bën gjë. Είναι σαν να έχεις ένα αυτοκίνητο και θες να πας στη δουλειά. Είναι σαν να έχεις ένα αυτοκίνητο και θες να πας στη δουλειά σου. Është si puna si të kesh një makinë dhe do të shkosh në punë me te, Αλλά ενώ είναι τέλειο, καινούργιο το αυτοκίνητο, δεν έχει βενζίνη. por ndërsa është e mirë makina, domethënë e përsosur, por nuk ka benzinë te. Μα είναι τέλειο, ακριβό, τώρα το αγόρασα. Ma është makinë e mirë e re, tani e bleva. Χωρίς να έχει μέσα καύσιμη ύλη, μπορείς να πας πουθενά. Po mos ketë lënë djegëse në te, mund të shkosh ku me te. Αν είναι ηλεκτρικό πρέπει να έχει μπαταρία, αν είναι πετρέλαιο, πετρέλαιο, αν είχε βενζίνη, βενζίνη, αν είναι αέριο, αέριο. Πρέπει να έχει καύσιμη ύλη. Do të ketë pra lëngë djegëse në te. Po të jetë me benzinë, benzinë, po të jetë me naftë, po të jetë elektrike, elektrike. Αν όμως δεν έχει αυτό που του δίνει την κίνηση, όσο τέλειο και να είναι το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να προχωρήσει. Po mos të ketë lëndën djegëse që të jape mundësinë të lëvizë, atëherë sa do e mirë tjetë dhe re tjetë, pa vlerë është. Έτσι και εμείς, αδερφοί μου, χωρίς το λάδι δεν μπορούμε να φέξουμε. Kështu dhe ne vëllezër dhe motra, pa patur vajin, nuk mund të ndriqojmë. Οι 5 μορίες είχαν λίγο περίσσευμα λάδι. Pesë budallashkat kishin shumë pak të pritës për vajin. Εδώ πέρα ρωτάει και λέει τι είναι ταύτα κύριέ μου, ρωτάει ο Ζωροβάβελ, Këtu ο pyet Ζαχαρία, συγγνώμη, τι είναι αυτά λέει. Zakharia dhe thot, çfarë janë këto? Και του λέει αυτός είναι ο λόγος προς τον Ζωροβάβελ. Dhe thot, kjo është fjala që i drejtohet Zorobabelit. Και του λέει τώρα ότι όχι με δύναμη, όχι με ισχύ, αλλά με το Πνεύμα το Άγιο, λέει ο Κύριος το δυνάμει. Dhe thot, jo për fuqinë dhe as për forcën, por për frymën time, thot Zoti i ushtrivet. Δηλαδή δεν μπορεί να ανάψει λάμπα χωρίς τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Do me thënë, nuk mund të ndizet lampa pa patur forcën e frymës të shenjtë. Δεν μπορεί να ανάψει η λιχνία χωρίς το λάδι. Εδώ μας εξηγεί ότι είναι το Πνεύμα το Άγιο. Nuk mund të ndizet lampa, dhe me thënë, pa vajin, dhe këtu na shpjegon se është fryma e shenjtë, dhe me thënë.
και συνεχίζει και λέει αυτές οι δύο κλάδοι με ελιές που ήταν πάνω από τη λιχνία τι ήτανε? Dhe vazhdon dhe thotë se këto dy degët që ishin dy degët e ullinjve që i për Shandani çfarë janë? Αν δεν μας το εξηγούσε δεν θα ξέραμε. Po të mos na shpjegonte nuk do ta dinim. Όπως και ο προφήτης δεν ξέρει και ρωτάει τι είναι αυτό. Ashtu sikurse dhe profeti nuk e din dhe pyet se ç'është kjo. Και του λέει ο άγγελος, αυτοί είναι οι δύο προφήτες οι κεχρισμένοι ενώπιον του Κυρίου. Dhe i thot, engjëlli thot, këta janë dy të vajosurit, dy profetët, domethënë të vajosurit që rrinë afër Zotit të gjithë dheut. Αν δεν μας το εξηγούσε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη στο 11 κεφάλαιο και εμείς δεν θα ξέραμε ποιοι είναι αυτοί οι προφήτες. Po të mos na shpjegonte Gjoni tek zbulesa në kapitullin e 11, ne nuk do ta dinim. Αλλά έρχεται ο Ιωάννης και μας λέει ότι είναι αυτές οι δύο κλάδοι είναι δύο προφήτες οι οποίοι θα αντισταθούν στον Αντίχριστο. Por vjen Gjoni tek zbulesa pra dhe na shpjegon duke na thënë se këto dy degë të ullirit janë dy profetët që do të thojnë që të mos vënë damkën 666. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Η γραφή ερμηνεύεται με τη γραφή. Έτσι μας το εξηγεί. S'është nevoja t'i shtojmë diçka tjetër sepse shkrimi shpjegohet me anë të shkrimit. Αυτοί οι δύο προφήτες δεν είναι μέσα στη λιχνία, δεν παίρνουν λάδι από τη λιχνία. Këto dy profetët nuk marrin vaj nga Shandani. Δεν είναι δηλαδή μέσα σε μια οργανωμένη εκκλησία όπως είμαστε εμείς σήμερα, γιατί είπαμε ότι η λιχνία είναι η εκκλησία. Nuk janë në një kishë të organizuar ashtu sikur se jemi ne sot. Sepse tham se Shandani është kisha. Είναι δύο ξεχωριστοί κλάδοι με ελιές πάνω. Janë dy deg, pra dy deg ulliri që janë veç mas nga Shandani. Και έχουν δικό τους λάδι. Dhe kanë vajnë e tyre. Έχει λάδι από κάποιο δοχείο. Nuk marrin vaj pra nga ndonjë enë. Το λάδι μέσα από το δοχείο. Vaj pra që është nga ena, nuk e di si tha. Η εκκλησία παίρνει το λάδι μέσα από το δοχείο. Έτσι, έτσι το βλέπουμε εδώ πέρα, είναι η λιχνία. Kisha e merr vajin pra nga ena, kështu e shohim këtu tek Shandani. Έτσι και εμείς, αν δεν πάρουμε δύναμη από το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορούμε να νικήσουμε ούτε να φέξουμε. Kështu edhe ne, nëse nuk marrim forcë nga fryma e shenjtë, nuk mund të fitojmë dhe as nuk mund të ecim. Ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεται σε απάντηση αυτού. Dhe do të thot pra, ja dhëndri po vjen, dilni që të takoni. Οι φρόνιμες είχαν λίγο λαδάκι, το έβαλαν μέσα και αναψηλάβα τους. Të mençurat pra kishin pak vaj, rezervë me vete, e futën në enën e Shandanit të lampës që kishin dhe u ndez. Οι μωρές όμως δεν είχαν αυτό το περίσσευμα. Kurse budallaqet nuk kishin as pak tepritës vaj. Και είπανε δώσε μας στις φρόνιμες από το λάδι σας. Dhe ju than të mençurvat, na jepni pak vaj nga vaj juaj. Γιατί οι λαμπάδες μας σβήνονται. Sepse llampat tona po shuhen. Που σημαίνει ότι έχουν λίγο χρόνο να μιλήσουν, όχι πολύ, λίγο. Kjo do të thotë se kanë pak kohë të flasim, jo shumë, por pak kohë kanë. Εκείνες τους λένε μήπως δεν αρκέσει σε εμάς και σε εσάς. Ndërsa të mençurat ju thanë, mbase nuk ma mjafton as për ne, as për ju pastaj po ta ndajmë me ju. Εκείνη την ώρα, αδερφοί, δεν μπορεί κανένας μας να βοηθήσει κανένα. Në atë moment, vëllezër dhe motra, nuk do të mundet askush që të ndihmoj askënd. Η ώρα είναι πολύ προσωπική. Ai moment është plotësisht personal.
Έχουμε λάδι, βάζουμε στη λάμπα και ανάβει. Δεν έχεις, έμεινες χωρίς λάδι. Jemi që kemi vaj, e futën në lampën dhe u ndez. Nuk ke vaj, mbaroi puna. Και λέει πηγαίνετε στους πολλούντες. Dhe thot shkoni tek ato që shesin. Εδώ πολλοί τώρα θέλουν να πούν ότι δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο, γιατί πουλιέται το Πνεύμα το Άγιο, δεν είναι δώρο. Sepse shumë duan të thojnë se nuk është fryma e shenjtë, për arsye se ashitet fryma e shenjtë, nuk është dhuratë. Εδώ πάλι ο προφήτης μας λέει, ο Ισαΐας, Këtu përsëri i profeti Isaia na thot. λέει ο πάντες στο 55 κεφάλαιο, Thot tek kapitulli 55. ο πάντες οι διψώντες έλθετε στα ύδατα. O gjithë të jeturit e janë tek ujrat. Και εσείς που δεν έχετε χρήματα, ελάτε αγοράσετε χωρίς χρήματα E janë dhe blini, edhe ju që nuk keni lek, e janë të blini pa para. και χωρίς τιμή. Είναι δώρο. Dhe pa çmim, domethënë, është dhuratë. Λέει όμως να πάω αγοράσουν αφού δεν έχει τιμή. Thot të shkojnë të blejnë, thot, por nuk ka çmim. Έτσι είναι να έχουν τιμή. Έτσι είναι τα αγαθά του Κυρίου. Είναι ακριβά και δεν έχουν τιμή. Δεν μπορεί να τα τιμολογήσει κάποιος. Kështu për janë gjërat e Perëndis, janë të shtrejta dhe nuk kanë çmim që të mund t'i blejë dikush me farçmimi. Γιατί όμως λέει να αγοράσετε? Por përse thot nga ana tjetër që të shkojnë të blejnë? Σημαίνει κάνε την αίτηση. Kjo do të thotë që të bësh kërkesën, Γιατί δεν έχουμε χρήματα να το αγοράσουμε. sepse nuk kemi para që të shkojmë të blejmë. Γι' αυτό ο Κύριος μας το έδωσε δώρο. Γι' αυτό λέγεται δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Për këtë arsye Zoti na dha dhuratë. Për këtë arsye quhet dhurata e frymës të shenjtë. Όπως η λαμπάδα, η Sikur σωτηρία, έτσι και το Πνεύμα του Άγιο, και αυτό είναι δώρο. se llampat, kështu dhe fryma e shenjtë dhe ajo është dhuratë. Δεν μας λέει η Γραφή αν βρήκαν λάδι, πάντως γύρισαν μετά από λίγο. Nuk na thot shkrimi nëse gjetën vaj të blejnë apo jo, por u kthyen pas pak. Και ενώ αυτές έψαχναν για λάδι, ήρθε ο νυμφίος. Dhe ndërsa ato kishin dalë të kërkojnë vaj, erdhi dhëndri. Οι φρόνιμες μπήκανε στο γάμο. Të mençurat u futën në dasëm. Μετά ήρθαν οι μωρές. Κύριε, άνοιξε και σε εμάς. Pastaj erdhen budallaqët dhe thanë, o Zot, na e hap edhe ne derën. Ο Κύριος λέει, δεν σας γνωρίζω. Dhe Zoti ju tha se nuk ju njoh. Γιατί δεν έχουν φως, δεν βλέπει το πρόσωπό τους, δεν τις γνωρίζει. Përse sepse nuk kanë dritë, nuk shef fytyrën e tyre që ti njoh. Να ξέρετε ότι και στον ουρανό θα ξεχωρίζουμε από τη φωτεινότητα. Ta dini se edhe në qiell do të dallohemi nga ndriqimi. Μας λέει η Γραφή ότι οι συνετοί θα λάψουν όπως το στερέωμα. Na thot shkrimi se të mençurit do të ndriqojnë si faqja e dhëut. Αλλά αυτοί που επιστρέφουν πολλούς όπως οι αστέρες του αιώνας των αιώνων. Por ato që do të kthejnë shumë, sikur yjet në jetë të jetëve. Ο δε Παύλος θα μας πει διαφέρει αστήρ αστέρος κατά τη δόξα. Ndërsa Pali do të na thotë se ka dallim nga ylli në yll sipas lavdisë që ka gjithë secili. Να ξέρετε ότι όταν πάει κάποιος στο στρατό δεν γνωρίζει ποιος είναι ο στρατηγός, ποιος είναι ο συνταγματάρχης, ποιος είναι ο ταξίαρχος. Ta dini se kur dikush shkon në ushtri, nuk e din se kush është komandanti, zëvendëskomandanti, shefi i shtabit, nuk. Όταν όμως δει τα αστέρια που έχει εδώ πάνω στον ώμο, καταλαβαίνουμε τι βαθμό έχει. Po kur të shoh yjet që ka këtu mbi sup, atëherë kuptojmë gradën që ka. Και ο κατώτερος στέκεται προσοχή στον ανώτερο. Έτσι γίνεται στο στρατό. Dhe ai që është më poshtë me grada, rrin ngaditu përpara atij që ka më shumë grada.
Στον ουρανό, αδερφοί μου, εκεί ξεχωρίζουμε από τη φωτεινότητα. Kurse në qiell, vëllezër dhe motra, veçohemi nga ndriçimi që jep. Και η νύφη που θα αρπάξει ο Κύριος πρέπει να έχει φως. Dhe nusja që do të rrëmbeje Zoti, duhet të ketë dritë. Και είπαμε το φως είναι η Αγία Ζωή. Dhe thamë se drita është jeta e shenjtë. Αλλά για να έχω αυτή την Αγία Ζωή και να λάμψει ο φωτισμός μας, πρέπει να έχω τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αλλιώς πώς θα φέξω. Por që të kem shejtërimin, duhet to hasa dhe the. Εάν λέω δεν έχουμε το φως, πώς θα φέξουμε, δεν θα μας βλέπει. Pra, nëse nuk kemi dritën, si do të na shohë? Nuk do të mund të na shohë. Δεν μπορεί να έχω μια Αγία Ζωή χωρίς φως. Pra, nuk mund të kem një jetë të shenjtë pa dritë. Ο Κύριος θα πει τώρα στις 5 μωρές που ήρθαν και είπαν Κύριε άνοιξε σε εμάς, δεν σας ξέρω. Zoti do t'ju thot këtyre 5 budallachkave, të cilat erdhën dhe thanë Zot hape dhe tek ne, do t'ju thot se nuk ju njoh. Μα είμαστε και εμείς παρθένες, έχουμε λαμπάδα. Ma ishim edhe ne të virgjëra, kemi llampat. Λαμπάδα είχατε, φως δεν είχατε. Llampat i kishit, por dritë nuk kishit. Και τελειώνει αυτή την παραβολή ο Κύριος μας Dhe mbaron këtë shëmbëltyr Zoti jon και λέει αγρυπνείτε γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος. duke thënë rrini zgjuar sepse nuk e dini as ditën as orën në të cilën do të vijë Zoti. Δεν ξέρετε ούτε τη μέρα ούτε την ώρα. Nuk dini pra as ditën dhe as orën. Κάποιοι λένε μπορεί να ξέρουμε το χρόνο, ούτε το χρόνο ξέρουμε. Disa thojnë se ne mund të dim vitin, por as vitin nuk e dim. Γιατί είπε ο Κύριος στους μαθητές στο πρώτο κεφάλαιο της πράξης των Αποστόλων, Sepse tha Zoti dishepujve tek veprat e apostujve në kapitullin e parë, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς τους οποίους ο πατήρ μου έθεσε εν τη δι' αυτή εξουσία. Nuk ju takon juve të dini kohën se kur do të vijë, sepse ka dhënë Zoti e ka mbajtur vetëm në pushtetin e tij. Δεν μας ανήκει εμάς. Pra nuk na takon ne. Η προτροπή τώρα και η σημασία της παραβολής έχει ένα σκοπό. Tani këshilla dhe rëndësia e kësaj shëmbëltyre ka një qëllim. Να αγρυπνούμε γιατί δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Të rrim zgjuar sepse nuk e dim se kur do të vijë. Άρα να φροντίσουμε όλοι να έχουμε λάδι. Pra të interesohemi të gjithë që të kemi vaj. Όποιος δεν έχει βαφτιστεί με πνευμάγιο να τρέξει να βαφτιστεί με πνευμάγιο, να κάτσει στα γόνατα και να λάβει πνευμάγιο. Kush nuk është pakzuar me frymën e shenjtë, të nxitohet, të ulet në gjunjë dhe të kërkojë që të pakzojë Zoti me frymën e shenjtë. Να μην το αμελεί, γιατί αυτή η αμέλεια μπορεί να της κοστίσει την αιώνια ζωή. Të mos e lej pas dore këtë, sepse kjo gjë mund t'i kushtojë jetën e përjetshme. Να κάτσει εκεί στα γόνατα και να πει Κύριε δώσε μου πνευμάγιο, είναι αναγκαίο αυτό. Të qëndrojë në gjunjë dhe të kërkojë frymën e shenjtë dhe të thojë Zot më jep se e kam të nevojshme. Και όσοι έχουμε λάβει πνευμάγιο, πρέπει να πληρωνόμαστε με πνευμάγιο, να είναι συνέχεια η λάμπα αναμένη. Dhe gjithashtu, kush të ketë marrë frymën e shenjtë, duhet që të jetë i mbushur me frymën e shenjtë, pra që të jetë lampa ndezur gjithmonë. Είπαμε ότι η λιχνία στο ναό δεν έσβηνε ποτέ. Sikur se tham, shandani në tempull nuk shuhej kurrë. Πρέπει συνέχεια να φέγγει η ζωή μας και συνέχεια να είμαστε γεμάτοι με πνευμάγιο. Duhet që gjithmonë të ndriqojë jeta jonë dhe gjithmonë të jemi të mbushur me frymë të shenjtë. Atëre pyetja e para është rreth mësimit, atë që thamë, kur do dëgjohet një thirrje, ja po vjen dhëndri, dini përpara, domethënë të dëgjohet zëri i Zotit, do ta dëgjojnë vetëm besimtarët apo të gjithë njerëzit në të gjithë botën? Η ερώτηση είναι πάνω σε αυτό το οποίο συζητήσαμε, αδερφέ. Όταν λέει στη Γραφή ότι ιδού ο νηφίος έρχεται,
Θα το ακούνε μόνο οι πιστοί ή θα το ακούνε όλοι οι άνθρωποι? Amin. Δεν το ξέρουμε αυτό. Nuk e dim këtë gjë, o vëllezër. Δεν μας το λέει η Γραφή. Nuk na e thot fjalë e Perëndisë këtë gjë. Πάντως και οι 10 παρθένες το ακούσανε καλά. Por të tëra ato vegjiresat e dëgjuan të tëra και το vjetër. Και οι μωρές και οι φρόνιμες κατάλαβαν ότι έρχεται ο Κύριος. Και të dhjetat e dëgjuan zërin që Zoti po vjen. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να ξεγελαστούμε και να μην το καταλάβουμε. Nuk ka mundësi që themi u zhgënjyem dhe nuk e kuptuam që ishte Zoti. Të tërë do ta kuptojnë që është Zoti. Έγινε δυνατή κραυγή και ξύπνησαν όλες. U dëgjua një britje e madhe dhe u zgjuajtën të tëra, thotë. Επειδή είπαμε ότι και οι 10 είναι παρθένες, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει με τον υπόλοιπο κόσμο, δεν μας το λέει. Nuk na thos si thamë më përpara që çfarë të ndodhi me popullin tjetër, me njerëzit tjerë që janë besimtarë. Nuk na thot sa Bibla. Έχω όμως την εντύπωση ότι τη σάλπιγγα θα την ακούσει σε όλη τη γη. Kam një përshtypje vëllezër që atë burrien e Zotit, si ta them, besoj se do ta dëgjojnë në tërë botën, tërë njerëzimi do ta dëgjojë. Το αν θα καταλάβουν τη φωνή όμως δεν το ξέρω. Por nëse do ta kuptojnë zërin se kush është, nuk e di ato ta kuptojnë. Γιατί ο Παύλος όταν ήρθε το φως που του εμφανίστηκε είδε τον Κύριο. Οι άλλοι δεν είδαν τον Κύριο, είδαν μόνο το φως. Sepse bie një shembull vllai kur u shpall Saulit Zoti Pavlos, ata njerëzit ishin bashkë me Pavlin, nuk dëgjuan zërin, pan vetëm dritën. Επίσης στη συζήτηση την προσωπική που είχε ο Παύλος με τον Κύριο δεν μας λέει η Γραφή ότι οι άλλοι την κατάλαβαν. Edhe komunikimin që kish Pali me Jezusin që diskutonin, nuk na thot Bibla që tjerët e kuptuan atë sakt, ç'a ndodhi në atë momente. Nuk e kuptuan ata që ishin me Palin. Αυτό που σας λέω δεν σημαίνει ότι έτσι ακριβώς θα είναι αρπαγή, είναι όμως ένα παράδειγμα. Një shembull po i bie, nuk po i them. Një shembull po i bie, nuk po them se është do ndodhi edhe kështu me rrëmbimin e kishës. Një shembull po ju bie. Amin. Amin. Pyetja është po mbi mësimi që dëgjuam, kur fjala e Zotit thotë që u kam dhënë frymën e shenjtë për ditën e shpengimit, domethënë të rrëmbimit të kishës, do të thotë që pa frymën e shenjtë nuk mund të shkojmë në mbretërinë e qiellit. Αυτοί που δεν έχουν βαπτιστεί με πνεύμα Άγιο δεν θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Εδώ θέλω να είμαστε προσεκτικοί όταν το λέμε αυτό. Τούτο ότι jemi të kujdesshëm kur themi diçka të tillë. Είσαι αναγεννημένο ότι εσύ δεν θα αρπαχθείς, απογοητεύεται. Πες το λίγο πάλι, Αντώνη μου, συγγνώμη. Αν πούμε σε ένα αναγεννημένο ότι εσύ δεν θα αρπαχθείς, απογοητεύεται. Këtu të kemi që kujdes çfarë përgjigje themi ti dikujt, sepse e zëm se tjetri është i rilindur, edhe i themi që ti që nuk ke paksuar me frymën e shenjtë nuk do rrëmbesh. Do shumë kujdes kjo gjë. Γιατί λέει και εγώ η αναγέννηση δεν έγινε δια του Πνεύματος του Αγίου. Sepse ai të pyet e thot, rilindja nuk u bën ndërmjet frymës së shenjtë. Σωστά. Γι' αυτό είχες λαμπάδα, γι' αυτό είχες και φως. Αλλά για λίγη ώρα. Sigurisht, prandaj dritën që ke nga fryma e shenjtë, e ke edhe llampën që ke. Por ajo është për pak kohë. Μετά όμως από λίγο όλων οι λαμπάδες και στις μωρές. Mbas pak llambat edhe drita fiket edhe si atyre 5
që s'kishin vaj, si e thamë përpara, s'kishin vaj në llampë. Ένας που έχει λάβει Πνεύμα Άγιο πληρώνεται σε μια στιγμή και όλα επανέρχονται στη θέση τους. Ndërsa ata që janë pagëzuar me frymin e shenjtë mbushen, domethënë me frymin e shenjtë dhe vinë përsëri atje ku do Zoti. Αυτός που δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο αρχίζει δόξα Κύριε, αλλά που να πάρει μπροστά Ai që nuk është pagëzuar, ne. Είναι όπως παλιά τα αυτοκίνητα που θέλανε προκινητήρα, δεν έπαιρναν μπροστά εύκολα. Ai që nuk është pagëzuar me frymin e shenjtë thotë lavdi Zot, por nuk merr fuqi, si punë atyre makinave të vjetër, për shembull, që mundohemi por nuk marrin përpara, nuk ecin. Εμείς λέμε σε όλους ότι ο Κύριος το δίνει σε όλους. Ne themi atë që thot fjala e Zotit, që Zoti e jep për të gjithë frymin e shenjtë. Είπε ο Απόστολος Πέτρος, προς εσάς είναι η επαγγελία, προς τα στέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Άρα είναι για όλους. Thot apostulli Pjetër te veprat e apostujve, ky premtim, domethënë dhënia e frymës së shenjtë, është për ju, për bijtë tuaj dhe për të gjithë ata që Zoti Perëndia do t'i thrasë. Domethënë është për të gjithë njerëzit. Μη μας βάζεις εμάς να γίνουμε κριτές αν θα λάβεις μέρος ή δεν θα λάβεις. Nuk e kemi ne për detyrë të themi do marrësh pjesë në mbretërinë e qiellit apo nuk do marrësh pjesë. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει λάβει πνεύμα και να το έχει σβήσει και αυτό θα μείνει κάτω. Sepse edhe një që mund të jetë i pagëzuar me frymën e shenjtë mund ta shuaj frymën dhe ai të ngelet, mos shkojë në mbretërinë e qiellit. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όπως ο Κύριος μας γεννήθηκε δια Πνεύματος Αγίου, πρέπει να αναγεννηθούμε εμείς. Ashtu sikurse Zoti jon lindi nëpërmjet frymës së shenjtë, ashtu duhet të rilindim edhe neve. Βαπτίστηκε ο Κύριος μας στο νερό, πρέπει να βαπτιστούμε. U pagëzua Zoti në ujë, duhet të pagëzohemi edhe ne në ujë. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο πάνω του, πρέπει να έρθει σε εμάς. Erdhi fryma e shenjtë në formën e një pëllumbi tek Zoti, ashtu duhet të pagëzohemi edhe ne me frymën e shenjtë nga Zoti. Το Πνεύμα το Άγιο δεν ήρθε την ημέρα που γεννήθηκε, ήρθε ξεχωριστή μέρα. Fryma e shenjtë nuk na erdhi ditën në cilën na rilindi Zoti, por erdhi në një ditë të caktuar më pas. Ο Κύριος μας περπάτησε άγια Zoti ynë eci i shenjtë në shenjtëri, και εμείς πρέπει να περπατήσουμε άγια με το αίμα του. edhe ne duhet të ecim në shenjtëri me gjakun e tij. Και όπως ο Κύριος μας απέθανε και ανέστηκε, εμείς θα αναστηθούμε. Ashtu sikurse edhe Zoti ynë vdiqe dhe u ringjall, në risinë e tij duhet të ecim edhe neve. Ή όσοι ζούμε θα μεταμορφωθούμε. Dhe sa rrojmë, domethënë do marrim pjesë, do shëndërrohemi në të papritshëm dhe të pavdekshëm. Δεν είναι λοιπόν ερώτημα αν θα λάβω ή δεν θα λάβω, το ερώτημα είναι το δίνει ο Κύριος και πήγαινε πάρ' το, χωρίς να ρωτάς τίποτα άλλο. Nuk është pyetja do shkojmë apo jo në mbretërinë e qiellit, por rëndësi ka të themi që Zoti e jep frymën e shenjtë, prandaj i ke merre. Δεν έχει σε εμάς να γίνουμε κριτές τι θα γίνει. Nuk jemi në gjykatës të themi do marrësh pjesë apo nuk do marrësh pjesë. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το χρειαζόμαστε την ημέρα της απολυτρώσεως. Το λέει στην Εφεσίους επιστολή. Ajo që mund të themi me bindje të plotë, thotë letrat e Efesianëve, u kam dhënë frymën e shenjtë për ditën e shpengimit. Εδώ στις 10 Παρθένες βλέπουμε ότι το χρειαστήκανε και δεν το είχανε. Këtu te shëmbëtyra 10 vigjereshave na tregon që u duhej por që nuk e kishin. Εάν τώρα είναι μία όπως είναι, αναγεννήθηκε και φέγγει η λάμπα του και δεν έχει σβήσει, τι να σας πω εγώ. Πες μου και μια άλλη φορά, συγγνώμη. Αν λέω τώρα κάποιος μόλις αναγεννήθηκε και η ζωή του είναι φωτιά. Në qoftë se kemi një rast për shembull që rilindi edhe që nga i momenti edhe këtej është zjarr. Η Γραφή μας λέει όμως ότι όλες κοιμότανε. Fjala e Zotit na thotë që të gjitha i zuri gjumi. Εμείς δεν είμαστε κριτές να πούμε ποιος θα λάβει μέρος. Εμείς λέμε τι πρέπει να έχεις και πρέπει να λάβουμε όλοι Πνεύμα Άγιο. Neve nuk kemi gjykas të themi kush do marri pjesë dhe kush nuk do marri pjesë në mbretërinë e qiellit. Ajo që kemi për detyrë është të themi që të gjithë duhet të marrim frymën e shenjtë. Amin. Amin.